Thiku nini thutha wa umomori wa nyumba kuhanika mugunda-ini wa kambuni ya thimiti ya East Africa Portland mwena wa Mavoko kaunti-ini ya Machakos, riu ndugamano ni yambiriirie mugunda-ini wa MUNYETI farm o gicigo-ini giki Aikari magiteta kumana na mikaana ya guthama iria marutirwo ni andu matoikaine. Kuringana na Aikari, andu matoikaine na aria marauga nio ene mugunda uyu wa eka 2,100 makoretwo makimarutira mikaana ya kumamomorera manyumba mao kuria ica ikuhi maregeretie gwaka ruthingo rwa ihiga mugunda-ini uyu. Wakaaji wakati tumeona tunaambiwa ya kwamba inawekwa perimeter wall na fencing, tumeona tunanyimwa haki zetu kwa sababu ikishafungwa na iwekwe gate hakutakuwa na mahali ya kuaccess. Na nowadays in Mavoko unastakiwa na forceful detainer na trespass. Ona kuri uguo Aikari ni mararugamirio ucimbi wa mitaro mugunda-ini ucio na thutha-ini maramatha marua ma kugiria umomori o wothe kuma igoti ria gutuithania macira ma migunda kaunti-ini ya Machakos. Mahali koti ya otherwise sisi kama community tutakubali matokeo ya koti na tutakubali kwamba koti imemake the right decisions. We cannot fight with the court, our court, because this country is ruled by rule of law. Akiaria na njira ya thimu, kamanda wa borithi sub-county-ini ino ya Athi River, Jos Mudavadi, niorete Aikari kunyitanira na honge cia ugitiri na kuandikithia ripoti o ciothe cia kumagagia. Tumekuja kugundua kwamba kuna baadhi ya wale wanajiita investors wana take that advantage ya government kubomoa Portland, wanaingilia mpaka kwa mashamba ingine, wanataka ifanyike vile ilifanyika Portland, na hiyo kwa kwetu kama jamii tunaona ni kama unyanyasaji wa hali ya juu. Mudavadi nieranire ugitiri wa kuigana kuri Aikari aya kuona ni mararutithania wira na ruhonge rwa migunda o hamwe na ruhonge rwa ucirithania niguo gutuithania macira megie migunda eno. Uamuzi wa koti usikizwe, watu wangoje uamuzi wa koti mpaka ile siku kesi itaisha, iamue shamba, mmiliki halisi wa shamba ni nani. Gerifotera Kameme TV, Jitagwo Nyambura wa Kiruba.